ای نختک اکا نکو مادر табиги бира дар берун поша бошо фаҳмиди мара ҷаба шуморо савна нестай як мо ту хонада нигоҳ мекунӣ як моҳига на якат нигоҳ мекунӣ модар тоқа барои ман нест Раҷабали Ибронӣ ай бовар ка ҳавлии падар ҳар рӯзаи кор ман агар наёмиҷа хидмат гуфти ҳамун гапо дигар хеле ҳис мекунам. шукронаи парвардигор ки шиданин сол ба ҳазур гудаку қуқақ мезанам. монда набоши ака, монда набоши. беҳтарин меҳнат меган ку меҳнат шарафай. раҳмат биё бача. қандо табза бовар ка ака агаротат беҳтарин шида и савзӣ раби и картошка раби и помидор раби. хай дар қишлоқ накунӣ намешава. дар қишлоқ накунӣ намешава. биё бача. салом алайкум. соз саломатӣ хуб якҷо гаштӣ? бача дабши? ҳамиҷа хубе ака. гармаи ҳаво қабуло купача намешава. якҷо гаштӣ? тиртирка ҳамиҷа овозта фаҳмидам. овози трактора ҳами фаҳмидам ки тей омадӣ. ака худат ака шамс медонӣ ки ман ҳар бомдода мехонам баъди бомдод ай пай кор ай пай ризқ рӯзӣ. плуг бастагӣ будам бо баъди плуг уна замирушкина кайку. бастинам замини кира. файз бача кай сафар. як гала гов мов дора. ҳамра рафтем замин шариш кардем. худ кардем бо умам ака ҳавлии падар як ҷой аста ки дар ки ҷое боши ҳами дилат мекаша. агар ман рӯзи ҷан наём, рӯзи модара набинам, рӯзи ҳавлӣ да ман надорам, хиёл мекунем чизира гум кардам. хиёл мекунем ки чӣ камбудӣ дорам. хай ака кӯдакӣ да ҳамиҷа калон шудем, ҳамиҷа тарбия ёфтем, ҳамиҷа бозӣ мекардем. хай ака мекаша, дил мекаша, дил. барака бини духтаро. соз кардӣ, беҳтарин кардӣ ва пул овардӣ моҳара. 1000 сум шуд. бояд 1000 сум биёрӣ. ҳамаи нигоҳ карданию масаи май охи. трактори 200 000 дорем. ҳар рӯз 400-500 сум даромад дорем. рост мегӯй ака. яке ака ман худат медонӣ ин трактор ма ака 80% пулша ай банк қарз гирифтагим ака. ҳар моҳа медодам, месупоридим ака. ин моҳ ака бахшиши калон нашидим имконият. хай ҳаракат мекунем иншоалло ки хай ма 4 рӯза 4-5 рӯза гуфтам ки ҳал мекунем ака. ана хай як ҳафта дига акаҷон фурсатам те иншоалло ки сума меёрам ака. ҳамешава. ӯ кия ҷае? бачаам пача партен. биё хай бирем. учата хабар мегирӣ. умата хабар мегирӣ. шумо ягон фоида нест. мен ҳамиш камбудтон пур мекунед. бо мебироем меренам як килча дар бари гардану ташол. раҳмати калон духтаро. очаҷон кошки шавҳарам намедодем дар бари шумо мешидам. почакотона ҳар рӯзам хел мешуштум. либосакотона тоза карда мешуштум, мепӯшондум куна. қатиқтон мешидам очаҷон. кашки худоҷон бачам очата дар ман намекардала. чӣ духтар бояд шавҳар кунад бачам. хони шавҳар шуда боша. хизмати шавҳар шакунад. худо ба шукр акавот ҳастанд, янговот ҳастанд нигоҳ мекунад. ҳа ин чӣ ҳолай бо? духтавоча шумо дигар ҷо наёфтед? мо барои хоҳарон модарон ва апаҷонакҳои мо телефони дасти шумо барои занг задан ё видео тамошокунӣ нест. шумо метавонед тавассути ҳамон телефонтон дар хона бишинед, дар хона наброед, дар як моҳ ками кам 30 000 сар карда то 15 000 сомонӣ пул кор кунед.
برای پول کار کردن شما در دیپلم لازم نیست، زبان‌های خارجی را دانستن لازم نیست. دانشجو دخترک‌ها 100% میتونن کار کنن. اپایی که در کارخانه‌های دولتی و کارخانه‌های شخصی کار میکنین شما رو هم 100% میتونن کار کنن. فقط در یک روز 2 ساعت 3 ساعت وقتونه یعنی که صرف میکنین. برای به کار قبول شدن یگون کس پول نمیتین. فقط رقم‌های واتساپی دایرکت شرکت فابریک اپای بنفشه جان ده. اینو می دو درک رجب علی ابراهیمی مراجعت میکنین. اپای ما تمام نازکی‌های کار نقطه به نقطه شما را میفهمونه یاد میته. و شما را میتونین رنگین همین اپاجان ما در همین شرکتی بنفوس کار کنین پول به دست بیارین. در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی‌ها داره. 21 روز پس شما معاش میگیرین. غیر معاشتون وقتی که 2 ماه 3 ماه حرکت میکنین دایرکت شرکت فابریک میشین. از جانب شرکت 20000 تومانی تحفه میگیرین. این چونی غیر تحفه یک چلای طلای دیگه از جانب اپای بنفشه جان میگیرین. برای همین حرکت کنین کار کنین. بنا گفتن همون وقتی که شما در شرکت فابریک کار میکنین برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومانی میگیرین. با هر ماه تحفه میگیرین و خیلی که گفتم در زینه دایرکتوری شما 20000 تومانی تحفه میگیرین. با زینه مثلا ستارشی دایرکتور دیگر رفتنده با هم خیلی 20000 و 30000 تحفه تون میده. برای همین حرکت کنین هر ماه معاش خوب داشته باشین. شرکت فابریک سرتیفیکات 100% حلال داره. شما دا توصیه میتونم که کار کنین. واتساپ یا اپای بنفشه جان جا اینو میدونم که رجب علی ابراهیمی تون بنویسید. ای ها این چی حالای بو دختاوچا شما دیگه جا نیافتین. ما برای شما بانیا کردیم که برین در بانیا بشوین دستورتونا پاتونا. مگر ما اونجا که کرپیچ قطع بگیریم دیوار کنیم که همجا سر بشوین. جرا سال نکردین شما. акаҷон шумо фаромӯш кардем ки модармон 2 сол мешавад айбҳои равон мондагие раҳ гашта наметавонад. эй нахтак акаҷон аку модар табиги бира дар берун поша бишо фаҳмиди мара ҷа ба шумора савна нестай биги тавора пағората ҷамъ кай ҷа. хоб ҳозир мебарам. Beata جان چهل بچم بشه و چجوری من چی خیلی شما؟ سلامتی خوبه آخه؟ یکم کمبودی نیست؟ زیخی نکنین انشالله که همش خوب میشه و هیچی که نشید من همین مبلغ همین تراکتور مبود کنم قرضه خدا خواهد یکم خونه میگیرم میبرم تا همراه خودم هستیم اوچه خیلی که دیگه ایلاج نداریم اوچه امکانیت نیست چیکار کنیم مجبور شدیم که همین خونه پدری موندمون نمیتون برسیم اوچه خطی نکن التماس شما زیخی نکنین بیا اینجا هر دوته و چه دوست دارم التماس زیخی نکنین اوچه همش میشوم رجب علی باید خونه را بین حاضر اکا حاضر بیاییم کجا میتیز حاضر غایب نکنیم را فرجام فیرو دور اکا حاضر اینجا بشی نزدیکیم دارم کارو نمیکنم گوش کنین هر داد خش روید ما را گوش کنین مصلحت چی بود؟ یا تو مردکی ما قطعی گرم زنم مسئولیت اکا همین بود که ای سبب امکانیت نداشتن من ای سببی که من خونه ندارم اکا یک خونه اجاره گرفتگی دارم اکا یک حجره داره و همین خاطر من خطا التماس کردم که اکا جان همین خونه پدری مونه مادر در همین جا نگاه و بین کنین من هر ماه 1000 سومانی پول برای خدمت کردن ینگم میسپارم در شما با اگر امکانیت جید عید زیادتر میسپارم اکا کم 1000 سوم اکا شمس هر ماه من میسپاردم وقت ساعت خطی همین ماه خیلی امکانیت نشید انشالله که من یک 3-4 روزه حرکت میکنم میسپارم پول اکا دیگه نمیشود یک مطمئن باری نگاش میکنی نگاش میکنی مادر جان تا میگیری میبری نگاه میکنی همه ای در عهده ما نیست شما فرزند این مادرین акаҷон шумо медонед ки ман дар хонаи шавҳарам як дастнигарам чихело чаҷона мебарам دست میگرم مرا گوش کن مرم رنگ شما زندگی دارم
منم رنگ شما فرزند دارم. منم رنگ شما میخوام که آزاد زندگی کنم. یک جا که رفتم در فکر نباشم. ای جوسم پول نداری میگیری میبری و چطور؟ یک ماه تو خانه دا نگاه میکنی، یک ماه ایگه نه یک حد نگاه میکنی. مادر توقع برای ما نیست، در عهده ما بورش کردیم. فهمیدی مرا؟ دام فهمیدی مرا؟ کامران جان خبره بیرون یک آوی خنک بیار افلاک بخورم. تیز یک کاسه آوی خنکم بیار. اتا جان پول مبته حق خدمت کردن مبته بعد آتون میارم. چی؟ تو با مرا بچه میشایی، تو با مرا با پول میاری. من ترا با امیر روزا کلام کردم. ها؟ بچه را ما با امیر روزا کلام کردم که پول سراغ داری ما. خیتیز؟ اتا جان چخیل شما برای نگاه و بین کردن ببین پول میگیرین، من برای آوردن خدمت کردن پول میگیرم. پول رجب علی ایبرانی